اللہ تبارک تعالیٰ سۭتۍ کینٛہہ اسماء حسنہ اسماء حسنُک معنی کیا گو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بہتریٖن نامہِ مبارک نمنمت نامہِ مبارک چھِ روایتس منٛز یم حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اوراد شریفس منٛز تہِ چھِ درج فرمٲمٕتۍ تمن نامہِ مبارکن متعلق چھِ روایت من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها دخل الجنہ یس ایمان وول تم نمنمت نامہِ مبارک زبانی یاد کرِ سہ ہسا گژھِ جنتس یہ چھِ روایتس منٛز یم نامہِ مبارک ییٚلہِ انسان پران چھُ تو تٔمِس چھُ یِہوے اعتقاد تہِ آسان یِہوے عقیدٕ سوال اللہ تعالیٰ چھا نمنمتے نامہِ مبارک فرماوان تٔمِس چھِ لچھِ بٔدی نامہِ مبارک لچھِ بٔدی نامہِ مبارک اگر چھُس نہٕ نمنمتے کیازِ یم نمنمت نامہِ مبارک چھِ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ پانے ارشاد فرمٲمٕتۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص نامہِ مبارک نتہٕ چھُ سُہ لچھنو مگر اللہ تبارک تعالیٰ کُن چھُ وحدہ لا شریٖک تہٕ نامہِ مبارک کیٛازِ چھِس ییٖتۍ اتھ چھُ کِتابن منٛز لیکھِتھ أکِس چھِ ونان اسمِ ذات اسمِ علم تہِ چھِس ونان بیٛاکھ گوٚو اسمِ صفت اسمِ اسماء صفات امِچ مثال چھِ اکھ بچہ آو دُنیاہس مٲلۍ کوٚرُس ناو عبدالغنی پتہٕ ییٚلہِ درٕج کوٚرُن تتہِ تہِ لیوٚکھُکھ عبدالغنی ییٚلہِ رِزلٹ ووٚنہوس تتہِ تہِ اوس لیکھِتھ عبدالغنی ییٚلہِ مارکس کارڈ دِتھ اوس تتہِ تہِ اوس لیکھِتھ عبدالغنی ییٚلہِ سرٹیفکیٹ دِتھ اوس تتہِ تہِ اوس لیکھِتھ عبدالغنی تمام کاغذن منٛز چھُ عبدالغنی ییٚلہِ پتہٕ آیڈنٹی کارڈ بنووُن تتھ تہِ اوس لیکھِتھ عبدالغنی یہ گوٚو اسمِ ذات کیٛاہ گوٚو أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ بنیو سُہ ماسٹر جی تہِ وۄنۍ ٲسۍ تٔمِس واریاہ لُکھ ونان ماسٹر جی کیٛاہ ٲسۍ ونان ماسٹر جی خۄداین اوس نیک تہٕ صالح بنومُت مسجد والیو دوٚپُکھ یہِ بناوُن خزنچی کیٛاہ بناوُن اس لیے دپان خزنچی صٲب آو خزنچی صٲب پتہٕ دوٚپُس نہ حظ وۄنۍ روز صدر تہِ ژٕے وۄنۍ روز یہِ ہسا گوٚو صدر صٲب کیٛاہ گوٚو لُکھ گٔیس اگاد دوٚپہوس اللہ تعالیٰ ہن چھُ ژےٚ علم تہِ دیُتمُت عمل تہِ دِژمٕژ اخلاق تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ وۄنۍ بن تہٕ گامُک زیُٹھ وۄنۍ بن تہٕ گامُک بنووُکھ مقدم کیٛاہ بنووُکھ مقدم بنووُکھ اور صاحب علم تہِ اوس لہذا اوس امامت تہِ کران کیٛاہ اوس کران تہٕ یہِ بنیو امام صٲب تہِ ماسٹر جی تہِ صدر صٲب تہِ خزنچی صٲب تہِ تہٕ مقدم صٲب تہِ سوال یہِ چھا کُنُے تہٕ یِم چھِ 5 دہ یہِ چھُ کُنُے یہِ چھُ مگر باقٕے سٲری یِم صفات کیٛاہ چھِس اللہ تعالیٰ فرماوُن میون اصل نامہِ مبارک چھُ اللہ کیٛاہ چھُ انی انا اللہ بہٕ چھُس اللہ بہٕ چھُس مگر چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس لُکن رِزق تہِ دِوان اس لیے بہٕ چھُس رزاق کیٛاہ چھُس ییٚلہِ بنٛدٕ گۄناہ کران پتہٕ ییٚلہِ توبہٕ کرِ سُہ بہٕ چھُس توبہٕ قبوٗل کران اس لیے بہٕ چھُس تواب بہٕ چھُس ییٚلہِ کانٛہہ معٲفی منگہِ بہٕ چھُس معاف کران اس لیے چھُس بہٕ غفار کیٛاہ چھُس ییٚلہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ ٲب آسہِ بہٕ چھُس کھٔٹۍ کھٔٹۍ تھاوان بہٕ چھُس ستار بہٕ چھُس بہٕ چھُس انسانس زُو دِوان ماران چھُسن بٕے لہذا بہٕ چھُس محیی کیٛاہ زندٕ کرن وول بہٕ چھُس مُمیٖت بہٕ چھُس وفات تہِ دِوان تٔمِس کیٛاہ چھُس ییٚلہِ مےٚ بنٛدٕ منگان بہٕ چھُس ژھٕنان پھِرِ پھِرِ کیٛاہ دولت کیٛاہ منگیم یہِ چھُس وہاب کیٛاہ چھُس بہٕ چھُس زانن وول اس لیے چھُس علیم کیٛاہ چھُس بہٕ چھُس نہٕ بے خبر بہٕ چھُس باخبر اس لیے چھُس خبیٖر بہٕ چھُس کٲنٛسہِ رِزق دِوان واریاہ اس لیے چھُس باسط کیٛاہ چھُس لہذا یہ رزق دن وول شفا دن وول صحت دن وول یم گئی صفت تم کیا تو صفت چھس خبر کہتا ہے یتھ کا اندازہ تمو یم صفات چھس یمے گزرے ایک دو پان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سمے نمنمت کچھ لہذا یم کتابن میں نمنمت نت چھس واریاہ نام مبارک کہتا چھس قرآن پاکس من سورہ لقمانس من ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام دنیا کے لوکو اگر تو یم دنیا کی کل دنیا من ویڑ پھریس ڈون کل اور تکر کل جنگل کل یم ساری کائنات کل سمبر پتہ بنو قلم کیا بنو قلم بنو
پتہ لگی لکھن پروردگار سن تعریف تہن صفات یمدہ بنو سیاہی میل سمندرس تم پتہ ختم گھس کیا گھس میل مکلے ساری پتہ نہیں بیس 7 سمندر تو رلویس تم 7 سمندر رلویس تم تر 7 سمندر تم مکلین تم کلام مکلین ساری ما نفدت کلمات اللہ مگر پروردگار سن صفات گھن ون ختم تم روزن ون باقی تم روزن ون باقی لہذا نام مبارک خاص موقع پہ ارشاد فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن متعلق فرمو من احصاها دخل الجنہ اس من زبانی یاد کر سہ جنت سہ یس تہ عمل سانو مشائخ بزرگو تھمت تک پت کن وجوہات کیا وجوہات پت تک پت کن دلائل تم رست مثلا نماز پہ آیت الکرسی پڑھن سوال آیت الکرسی کیا پڑھن بدل چیزاں پڑھو کیسا چونکہ آیت الکرسی متعلق فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرض نماز پتہ ہے آیت الکرسی پڑھن کیا صبح جنتس کن پکہ جنتس کن رکاوٹ آسس بت کہین رکاوٹ آسس یعنی یہ گھس جنتس کیا گھس تو بزرگو فرمو یلت یہ فضیلت یہ ہسا تھو نماز پتہ کیا تھو پڑھو سا آیت الکرسی حدیث پاکس من سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن قل واللہ احدس ثواب 10 سپارن ہند کچن یہ فرمو ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو یم شخصن اکہ لٹ پور قل واللہ احد گو ام پہ 10 سپار کچ ثواب ملس 10 ہند ثواب ملس چی قل واللہ مگر ثواب کوتا ملس یہ کٹ فکر نماز پڑھن 4 رکعت اشراق حج تو عمرک ثواب ملس گو حج ونوس نا کی مگر ثواب یہ انعام مزور کے الگ انعام گو الگ مزور کے الگ مزور گو کوچا کرمس تیز دموس رتس کر مزور تو تم کی دموس 15 دہ کرمس تو 15 دہ مگر یل مالک خوش گھن پنس اس تمس فیکٹری مز کام کران سیلز مین سہ پہ تمس دان انعام سہ مزور ہند کھت زیادہ سکولن مز کتنے انعام دان مقدار تک کام انجام دان تمس انعام دان تو یہ چیز یہ انعام پروردگار سند طرف مزور یہ انعام پر یم اکہ لٹ قل واللہ احد پور 10 سپارن ثواب اگر 3 لٹ پڑھن کیا یل قبرستان گھو زیارت قبور سنت پنو قبرستان گھو قبرستان ات پیو تھی پن قبر یاد دنیک محبت گھس کم آخرتی برونٹ کن پتہ وچ یہ مول سن قبر یہ ماجہ ہز یہ بڑبب یہ نان یہ فلٲنۍ ہمسائے پنو ات کر سلام کیا کر السلام علیکم یا اہل القبور اہل قبورو سلام ورسنو السلام علیکم دیار المومنین مومن سندو گرو تو گھر والو سلام ورسنو معلوم سپدو یہ یہ گھر اتھے کٹ ہو گھر تہ کرن سلام کیا کرن ون یمن حق زندن پہ کہن یہ خاطر کرو تھی دعائے مغفرت ان گھس اللہ تعالیٰ درجات کرن اگر خدا رچن سختی من تنگی من چانہ مغفرت دعائے مغفرت ست کر اللہ تعالیٰ تنگی دور مگر ون بامبر کیا آنے سے پہلے جانے کی فکر دون وقت چم کم فرموس کیا پرواہ 3 لٹ پڑھ قل واللہ احد کس لٹ 3 لٹ پڑھ قل واللہ احد تو کتن سپارن ثواب ملس فرموس بیتھوس خزانہ پہ خزانہ الحمد شریف کیا یہ عرصی پہ خزانہ مزہ خزانہ وہ الحمد شریف پڑھن قل واللہ پہ وہ گھس مقبول گھن فرموس قبولیت خاطر پہ گۄڈٕ تہِ درود شریف تو آخرس پہ درود شریف یہ ڈٲلۍ گژھِ نہٕ وۄنۍ نعوذ باللہ من ذلک رات یہ گٔے قبول سہ گٔے قبول فرمو اس ہسا یم نام مبارک یاد کرے الحمدللہ نمن پرانین آسن سارنی یاد نئے نویسن پتہ صبح پڑھن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا من سری الى آخر اسماء الحسنى اکس شخص پرچک یہ خاتون کیا واقعی کیا یہ موج لفظ لکٹ یہ بس یوت امیک معنی گو کہ
अमिश में जन्म दितमुत क्या और दोद छुम अमे दितमुत दोद छुम और येल में पलो गसन गंद नापाक यह पलो चलान स्नान तह कर कलस तिल मथन यह नम तह तुलन सावन पानस नश क्या सावन पानस नश यह सॉरी इतस कल बोड़ बोड़ गोस वो लफ्ज वन मौज क्या मगर माज माने गो सिर्फ मीम वाव तो जीम त्रे हर्फ अमुक माने गो यह वन कि पत्किन हकीकत मे सह ताल्लुक ये बंद मोमिन पढ़न या अल्लाह या रहमान क्या अमुक माने गो बस यह रहमान माना रहीम मानन अमे रहम कर्मुत और रहम कर बार बार बीच उम्मीद बीत कर रहम ये वन रजाक अमुक माने गो यह क्या मे आज तान खो त्रेश चे मा दोद खो मा फ्रूट खो मा बत खो मा सह सोरी अमी दितमुत सोरी मे मालूम सपदो असनाए हुसना यह अकीदुक बयान क्या तवे यीज फजीलत मन आसाहा युस शख्स असमाए हुसनान मुबारक मुकद्दस नाम मुबारकन याद कर पता यह अकीदती क्या यह दखल जन्ना यह कत जन्नत बहरहाल यह आखिरी रकू अत मज अल्लाह ताला सं खास नाम मुबारक हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून क्योंकि रुकूस में अस्माए हुस्ना बीच रुकूस में कुरान पाक की अजमत बयान कर क्या अजमत लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह अल्लाह ताला फरमावन अगर अस भी कुरान नाज़िल करा पहाड़स पे ए वुचन वाली वुच आंख वस बोन बोन कुस भी फटस भी बोन वस फटे खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह युता गसे तमिस खौफ तरी तो गो आज रुकवस मन अजमत कुरान बयान बीच पे परवरदिगार फरमावन कुरान पाक कलाम अम पे साहिब कलाम कुस अल मलिकुल कुद्दूस सलाम बीच रुकवस में अल्लाह तबारक ताला फरमावन हकीकी कामयाब कुस हकीकी कामयाब अमित बयान बीच में लिखित कि नाफरमान कमिस वनो अल्लाह ताला दिन तमिस नजात बीच परवरदिगार बड़ मोहब्बत सान बड़ प्यार सान नसीहत फरमावन ईमान वालन कमन बेशु फरमावन ईमान वालो तैयारी करियो तैयारी पगह खतर तवे सन प्रेम पन्न बचन सूरह हश्र की आखिरी रुकू ज़बानी याद करना कुरान पाक के हुकूक मन हक तिलावत क्या किताबन मज लिखित 5 हक कुरान पाक प्रत कस उम्मत कस आजमत क्या अमी कुरान पाक अजमत अल्लाह 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 अमिश अजमत बयान फरमावन हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब कलाम युत कलाम चीन कायनात मज क्या ना दुनिया में ना आखरत में कौन बस कलाम अल्लाह आसमान मखलूक क्या तथ कर परवरदिगार तोड़ फोड़ जमीन मखलूक अत कर कयामत दो तोड़ फोड़ पहाड़न तक तोड़ फोड़ लुक अर्ज कर हजरत कयामत तो क्या गन पहाड़न वयसअलूनक अनिल जिबाल फकुल यनसिफा रब्बी नसफा फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लुक प्रशन पहाड़न मुतलिक यमन पहाड़न क्या गस कयामत दो तो फरमायुक यमन ग सूर क्या गस बाजर न कह बाजर आख ٲंٹ दोन ٲंट ओड़ ٲंट पर सूर गस क्या गस सूर जमीन गस सारी बराबर सारी खत्म यह मखलूक क्या आफ्ताब सह गत क्या गस जून तक मोकल तिम दशवनी दिन लपेट दिन दार जहनमस मज कत मज गो तान तिम अजाब वजाब क्या मगर त्रायक तूल तो क्या त्रायक फरमोक दुनिया मज लुक आफ्ताब पूजा कर कत अल्लाह ताला फरमायक आफ्ताब तोती तो तोती पर यह क्या सोरी मखलूक यह मखलूक सोरी गस खत्म मगर यह कुरान मजीद मखलूक कह क्या ना सवाल ना कागज ते बनोक जुल्द ते बनोक हाँ कागज मखलूक क्या जुल्द पे मखलूक मगर ये लिखित मखलूक सवाल क्या फरमो यथ परवरदिगार रज़्ज़ाक़ क्या
وہاب یتس کالس رب العالمین تیتس کالس تہذ صفات پروردگار کتن ورین رزاق ہمیشہ غفار کتن ورین اتھے کتھ پروردگار سن اخ صفت صاحب کلام آسن کیا گو پروردگار بنو موصوف یہ کلام بنو تہذ صفت صفت چھ ختم گژھان زندگی اس سے قرآن مجید گژھِ زندگی ختم قرآن مجید گژھِ کتابن من لیکھت یم آسمانی کتاب پروردگارن سوز تم صرف کتاب کیا کتاب مکلے مگر قرآن مجید یہ کتاب تہ کلام تہ کتاب تہ کتاب تہ ام موجود ون لکھت یہ کلام ام موجود پروردگارن کلام پانے فرمومت اس لیے یہ گژھِ ختم زہن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید پروردگارن تھومت یہ لفظ محفوظ کت اور یہ قرآن پاکس من بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ علم شریف پر وناس تان لکھت کت لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کس اکس روایتس من تمس پروردگارن ڈیکس لکھمت سوری قرآن پاک کت ڈیکس لکھمت سوری قرآن پاک یل جنتی جنتس من گھن پتہ جنتی کن دیوارن دن نظر کت تک سن سندو حرفو ست قرآن مجید لکھت عجیب غریب کلام ات متعلق فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل آیت منها ظہر و بطن ظہر و پرت کنی آیت کریمہ ظاہر تہ باطن تہ ظاہر تہ ظاہر کیا گو ظاہر گو کہ امہ آیتک معنی کیا ات مز کس مسئلہ لکھت ات مز کس مسئلہ یہ مسائل کھڑ کرس تفصیل تو وضاحت گو ظاہر مگر باطن آو اس ون سہ تو کھٹتھی سہ تو البتہ یم خدا سن چتا کبیر اولیاء کیا یم فرماون اس ہو پروردگارن رسا رسا یہ یمس خدایان وسط کرمس تمو من کبیر اولیاء حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ کبیر اولیاء مس کم مس بڑے مس تمو فرمو مے ہسا وچ پنہ نور باطن ست پنہ نور قرآن پاک اک حرف باسے نورک سمندر کیا مگر کوتا بڑ سمندر یت کن بٹھے یت کن نظر اس پلان بٹھس تان کی یم انوارات تھے دنیا مز کھٹت امیک راز سوال یم کر گژھن نن یم راز یم گژھن نن آخرتس مز کت مز حدیث پاکس مز یل جنتی جنت اچن جمعہ یہ چاہیے اعلان گژھِ لوکو مرد حضرات نیرو ساری پارک مز کت مز یہ پارک نہیں تتہ نور کرسی نور بہن ساری دن آج سو دعوت وات ساری مگر تتہ کھن دعوت گۄڈٕ کھسہِ اوٚبُر کیٛاہ کھسہِ یِتھ کٔٹھۍ ییٚتہِ اوٚبُر کھسان تمہِ منٛز پٮ۪ن کینٛہہ قطرات بوندا بانڈی زیادٕ بٲرِش پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ مگر سۄ آسہِ نہٕ بٲرِش کینٛہہ سۄ آسہِ خوشبوٗ پٔتٕر یِتھ کٔٹھۍ واریاہن جاین چھِ شبس منٛز گۄلاب پاش انان تتھ چھِ بران گۄلاب عورت کیٛاہ تتھ چھِ آسان نِکۍ نِکۍ گٔدۍ پتہٕ چھُس اکھا وۄتھان سُہ دِوان کیٛاہ دِوان چھکان اورٕ یورٕ کمہِ موٗجوٗب اگر کٲنٛسہِ نِندرِ ٹھوٚر آسہِ سُہ گژھِ تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ شٔنگِتھ ہُشار تہِ گژھان بیٚیہِ چھُ تمہِ سۭتۍ خوشبوٗ پھہلان تہٕ یِہے بوندا بانڈی گژھِ کیٛاہ تتھ چھُ ویسے خوشبوٗ زبردست خوشبوٗ امہِ پتہٕ وۄتھان پردٕ تھوٚد کیٛاہ نوٗرٕکۍ پردٕ یِم آسان 700 کٔژ وۄتھان دپان امہِ پتہٕ یہِ آواز کیٛاہ السلام علیکم یا عبادی السلام علیکم امیک معنی گو میانو بندو سلام ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ سلام ٲسِن سلام کُس کرِ یہِ کرِ اللہ تبارک تعالیٰ امیک تذکر چھُ قرآن پاکس منٛز تہِ سلام قولا گوٚو رۄبِ رحیٖم یُس رۄب تہِ چھُ رحیٖم تہِ چھُ یہِ ہسا کرِ سلام پننٮ۪ن بندن جنتس منٛز پتہٕ کرِ کلام کیٛاہ کرِ زیوٗٹھ کلام تمیُک ٲخری حصہٕ ونہٕ بہٕ ٲخری حصہٕ چھُ میانیو بندو تُہۍ چھُوا خۄش کیٛاہ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُوا پروردگار گژھِ نہٕ خۄش آسٕنۍ جنت دِتُکھ کیٛاہ ما گژھِ نہٕ کیٛاہ کہیٖنۍ حظ اسہِ چھنہٕ ضروٗرتھٕے کینٛہہ کیٛاہ کہیٖنۍ چھنہٕ ضروٗرت اچھا اگر آز وۄنۍ پروردگار بِل فرض تۄہہِ ما چھُو کینٛہہ ضروٗرت أسۍ نِمو لِسٹ لیکھِتھ کیٛاہ نہ بہٕ بناو بہٕ دپہٕ پروردگارا زبٲنی کوتاہ وَنٕنۍ مےٚ کیٛاہ بہٕ حظ قلم کاغذس پٮ۪ٹھ لیکھٕ بہٕ جنت چھُ سُہ چیٖز دوستو تتہِ منگہِ نہٕ کیٛاہ منگہِ پروردگار أمِس سورُے مےٚ چھُ ہاں دُنیاہس منٛز میلہِ نہٕ انسانس سورُے نہ یِم انسان سٕنٛز چاہت تِم گژھن نہٕ برابر کینٛہہ توے فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانیو امتیو دنیاہس منٛز گُزٲرِو زندگی صرف تھٲیِو حاجت نظرن منٛز کیٛاہ مےٚ کُس کُس چیٖز چھُ ضروٗرت
ضرورت حاجت تھو نظرن مز تیس محنت کرو یم سی تہذ ضرورت پور تمہ حدود نبر نیرو چاہت ان زندگی میں گزارو کی سوال حاجتس تو چاہتس کیا فرق بوٹ حاجت کیا ضرورت اس مجھ ہکان بوٹ روستی سوال پٲدٕ گژھان بوٹ روزِ کِتھ کٲٹھۍ پَزِ یہِ چھُ أمیٖرس تہِ لاگُن یہِ چھُ غریٖبس تہِ لاگُن یہِ چھُ لۄکٹِس تہِ لاگُن تہٕ بٔڑِس تہِ وۄنۍ چھِ بوٗٹن فرق اکھ بوٗٹ چھُ 200 کیٛاہ بیٛاکھ چھُ 10 ساسن بیٛاکھ چھُ أکۍ اِنسانن لوگ 200 بوٗٹ حاجت گوٚو پوٗرٕ بیٛاکھ چھُنہٕ یہِ لاگنہٕ خٲطرٕ تیاری چھُ دپان بہٕ لاگہٕ 10 ساسن کٔژن 200 300 بوٗٹ یہِ گوٚو حاجت 10 ساسن یہِ گٔے چاہت یہِ گٔے یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ گرِ آسہِ تراوُن تلہٕ کینٛہہ وال ٹُو وال چھا اکھ گوٚو بہٕ تراو وال ٹُو وال ییٖژ مےٚ حیثیت تراو بیٛاکھ گوٚو نہ مےٚ چھُ اَنٕنۍ ضروٗری تُرکی قٲلیٖن ایرانٕکۍ یہِ گٔے چاہت یہِ گٔے اَسہِ کیٛاہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانیو اُمتیو دُنیاہس منٛز گُزٲرِو زندگی مگر حاجت گژھِ تُہُنٛد پوٗرٕ حاجت وٕچھِو چاہتن ہٕنٛز زندگی منٛز گُزٲرِو کِہیٖنۍ تیٚلہِ گٔژھِو پریشان تیٚلہِ گٔژھِو یہِ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے فرمووُکھ میانیو اُمتیو یتھ بستی منٛز تُہۍ روزان ٲسِو تتہِ آسن 2 قٕسمن ہٕنٛدۍ لُکھ کٔژن دیٖنی اعتبار تہٕ دُنیٲیی اعتبار دیٖنی اعتبار تِم یِم اَسہِ برونٛٹھ کیٛاہ یا بالفرض اَسہِ برابر کینٛہہ اَسہِ پتھ دُنیٲیی اعتبار تہِ واریاہ یِم اَسہِ برونٛٹھ چھِ یِم اَسہِ پتھ چھِ دُنیٲیی مالہٕ دولتس منٛز وٕچھزیوکھ تِم لُکھ نظرن منٛز تھٲیزیوکھ یِم تۄہہِ پتھ آسنو کیٛاہ یِتھ کٲٹھۍ ترٲیِو نظر مےٚ چھِ سانہِ کھۄتہٕ 10 گنہٕ وۄنۍ کتھ چھِ مےٚ تھپہٕ دِنۍ دٔچھُن تہٕ کھووُر مےٚ چھُ گُتُل الحمدللہ رۄبِ العالمیٖن فرمووُکھ تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ شُکُر کیٛاہ کٔرِو تُہۍ شُکُر دیٖنی اعتبار وٕچھزیو تِم لُکھ یِم تۄہہِ برونٛٹھ چھِو یِم تۄہہِ پتہٕ دٔپِو پانہٕ مےٚ کیٛاہ گوٚو بہٕ چھُس یوٗت پتھ بہٕ کیٛاہ پتہٕ أمۍ سٕے نِش پتہٕ ہُمن وٕچھزیو نہٕ کینٛہہ کٕمن یِم تۄہہِ پتھ چھِو یہِ چھُ نُسخہٕ کیٛاہ چھُ چھا کِنہٕ کٔمۍ چھُ نُسخہٕ دیُتمُت رسول پاک صٲبُن کانٛہہ چھُنہٕ دیُتمُت اُمتیس کیٛاہ دُنیٲیی مالہٕ دولت اعتبار تھٲیزیو سُہ شخص نظرن منٛز یُس ژےٚ پتھ آسہِ پنُن پان باسہِ واریاہ بوٚڑ تَمہِ کھۄتہٕ مالہٕ دولتس منٛز شُکُر کٔرزِ کیٛاہ لالچ والچ مۄکلہِ سٲرٕے مگر دیٖنی اموٗرن منٛز وٕچھزن سُہ انسان یُس ژےٚ برونٛٹھ پتہٕ کٔرِو کوٗشِش بہٕ تہِ گوٚژھُس اوٚتتھٕے واتُن یہِ چھُ 8 وقت پران کم از کم بہٕ پرٕ 5 کوٗشِش کرنا 8 ووٚن مےٚ امہِ موٗجوٗب ییٚلہِ سُہ تہجُد تہِ پرِ اِشراق تہِ پرِ تہٕ چاش تہِ پرِ 8 ونن 9 تہِ ہیٚکہِ نہٕ سٔنِتھ مگر اَسہِ گوٚو اتھ اُلٹہٕ کیٛاہ گوٚو نُسخس گوٚو اُلٹہٕ کیٛاہ گوٚو اُلٹہٕ گوٚو اَسہِ دُنیٲیی اعتبار تھوٚو اَسہِ سُے نظرن یُس اَسہِ برونٛٹھ چھُ کیٛاہ چھُ پتہٕ چھُ دپان بہٕ واتہٕ اوٚتتھٕے مگر واتُن چھُنہٕ کینٛہہ چھُ افسوس کران کیٛاہ افسوس أمۍ کھیوٚو مےٚ چھُ کھٮ۪نٕے دیٖنی اعتبار ترٛٲوٕن نظر یُس پتھ چھُ کُس دوٚپُن ییٚلہِ أمِس بخشہِ خۄداے مےٚ بخشہِ نا شیطانن دِتُس دھوکہٕ اکھ گوٚو حاجت بیٛاکھ گوٚو چاہت تۄہہِ چھا دھیان بیٚیہِ کُن حدیث قدسی چھُ کیٛاہ قدسی کیٛاہ گوٚو حدیث قدسی گوٚو یُس اللہ تعالیٰ ہن ارشاد آسہِ فرمومُت بزبانہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میوٗٹھ تہٕ مٔدُر حدیث پاک چھُ عجیٖب یا ابن آدم کیٛاہ تفرق لعبادتی عملو صدرک غنن واسد فقرک بنی آدم پنُن پان کر فارغ میانہِ عبادتہٕ خٲطرٕ کمہِ خٲطرٕ پنُن پان کر فارغ کمہِ خٲطرٕ میانہِ عبادتہٕ خٲطرٕ یعنی کڑ فارغ کر وقت 8 وقت پڑ 9 وقت پڑ تلاوت کر ذکر کر 2 چیٖز دِمٕے کیٛاہ کیٛاہ عملو صدرک غنن چون ژٕ بناو بہٕ دِلُک بادشاہ کیٛاہ بناوتھ سیٖنہٕ بر بہٕ چون أنٛدٕرۍ کِنۍ گِنا سۭتۍ غنا دِلُک بادشاہ بناوتھ وۄنۍ اسد فقرک چٲنۍ حاجت کر سٲری پوٗرٕ چٲنۍ حاجت کر سٲری کر بہٕ پوٗرٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ذمہٕ دٲری ہٮ۪وان وۄنۍ اِلا تفل اگر ژےٚ تہِ کوٚرُتھ نہٕ کینٛہہ پنُن پان فارغ کوٚرُتھ میانہِ عبادتہٕ خٲطرٕ کِہینۍ ملا تہٕ یدے شُغلن ملا تہٕ یدے ولم اسد فقرک ووٚنمَس بہٕ آوراوتھ ژٕ کیٛاہ تیٖژن کامٮ۪ن منٛز تھوٚوُکھ آوُر تھککھ ہٮ۪س تہِ روزی نہٕ پتہٕ یعنی کاربارس منٛز پھساوتھ کتھ منٛز پھساوتھ اکھ ٹُک یلہٕ باغس منٛز اتہِ ٲسۍ تراوان کھاد بیٛاکھ ٹُک کھۄتھ باغس منٛز تتہِ ٲسۍ کران گُڈٲے بیٛاکھ ٹُک کھۄتھ باغس منٛز تتہِ ٲسۍ کران کٹٲے اپٲرۍ اوس کران سایڈ بِزنس تہِ ٹھیکدٔری اکھ ٹُک کھۄتھ کٔدلس پٮ۪ٹھ تتھ ٲس چلان کٲم بیٛاکھ ٹُک کھۄتھ بنڈس پٮ۪ٹھ تتھ ٲس چلان 12:30 بجے 1:30 بجے 2:30 بجے بتہٕ چھُس کھٮ۪نٕے بتہٕ چھُس دوٚپُن وۄنۍ چمو چایہِ کپ 2-4 دام چیٚیِنۍ تہٕ آو فون کیٛاہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیٛاہ سا دٔپۍمَس کھاد مۄکلے کیٛاہ پیٚیَس کھادِ ہِنٛز فِکر کھادِ وٲلِس سۭتۍ کٔرٕن کتھ تہٕ پٮ۪ٹھے آو بیٛاکھ فون السلام علیکم وعلیکم السلام کوٚر بنڈٕ والٮ۪و دوٚپُس سیٖمٹ مۄکلیو سیٖمٹ پور کھنٛڈ گوٚو تہٕ کٔدلہٕ والٮ۪و دوٚپُس شیشتٕر مۄکلیو پتہٕ کوٚرُس آٹھس والٮ۪و فون تہٕ لاریو تہٕ چایہِ کپ تُلِم پتہٕ یِتھ کٲٹھۍ اتھس منٛز 15 منٹہِ بعد یہِ اوس ٹھنڈٕ گوٚمُت کیٛاہ اوس گوٚمُت کولڈ ڈرٛنک اوس اتھ بنیومُت
شام تین ات نا پیشن دیگر بت تم کہین ٹھیک آو کھپتن بل چھن پو پتھر پو بس تھوکمت نا دہس فلموس ملا تو یاد شغلن کیا فکر تارے توتا آور کرت رفتار روزی ولم اسد فقرک چون تمنا گھن پور کہیں کیا چون آرزو گھن پور چان چاہت گھن پور کہیں تم روزن اڑلے تم روزن نقصانس پہ نقصان خدا بچن ات متعلق فرمو ایک بزرگن کلام یہ یاد تھون اس کیا فرمو تین گوڑ کور زیوٹ کلام پتہ ون لاسٹس بڑ قیمتی سطر دپان سن سند آب گوس آسن کیا پتہ تھو دیوارن لکھت کیا فرمون تم اردو پہ اس لیے اردو پہ حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے حاجت تو فقیروں کی بھی پوری چاہت تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے چاہت تو بادشاہوں کی بھی کہیں بادشاہوں نے دنیا من یہ ساری تمنا پور گئی سوال کیا ہے قرآن پاک من ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی اللہ تعالیٰ فرماون کیا انسان یمیک تمنا تو آرزو کر بہ ساری تما پور کیا کرس وہ اگر بادشاہ تو ونو کیا گھس مے فلن فلن چیز ضرورت مگر جنت سہ جائے یل اللہ تعالیٰ فرمائے جنت ین کیا کیا تم کیا ونس واپس آم کہین ضرورت امیک معنی گو تہند ساری تمنا پور ام پہ فرمائے پروردگار کیا فرمائے اے میانو بندو آج تین دس میں تھی واریاہ نعمت کیا دسمو ناز کروڑ بدے نعمت ہاں یہ دودھ کولوی آس پکان لوٹس من دودھ ہن تتہ ماش دریاو آسن پکان قرآن پاکس من یہ سورے آس تت کمی ضرورت مکانات آسن سن سند چاندی ہند تت آس چھانس تو دسس ات لوگمت صرف اپنی پنہ قدرت سۭتۍ بنائت اللہ تعالیٰ فرمائے آج دمو بہ تہ نعمت آج دمو بہ تہ یہ کیا میں آج تین تھی دتو نعمت تم سارے نعمت باسنو تہ معمولی تو حقیر تات نعمتس مقابل یس نعمت بہ تہ دمو جنتی سوچنا ما اس کیا ذہنس من کہین پروردگار ث کس نعمت دکھ اے بندو دنیا من ٲسِو تُہۍ تلاوت کران کیا بہٕ بوزان بوزان اللہ تعالیٰ کن بہٕ آج کر بہ تلاوت تُہۍ بوٗزِو آج کر بہ تلاوت اما یہ پروردگار سورہ رحمان پہ سکھتا ہے سبحان اللہ تو لکھمت کتابن منز یل پروردگار تلاوت کر کیا اس قرآن پاک سہ باطن اس کھٹت سہ گژھِ ظٲہِر سہ گژھِ نور چہ شکل مز کت مز یوت نور پھہلہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جنت یس باسہِ سہ چھُ نور کس دریاوس مز بلکہ نور کس سمندرس مز کت مز یپٲرۍ تہِ نور ژٲرسٕے نور نورُک تذکر قرآن پاکس مز ایمان وول میدان معاشرس من پکان آس کیا نور رستی پکہ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير معاشرس من انگٹ کیا مومن پکہ نورس من نور اس پکان برونٹ بی دشن کیا برونٹ دشن برونٹ پکس ایمانک نور برونٹ پکس دشن پکس عمل نور چونکہ منافقین آسن پتہ تمن آسن نور رس کھنڈ کینچس پتہ گژھِ چھت پتہ گژھِ تم دن گرت ایمان والن قرآن پاکس من کہ اس دی تو ام نور من اخر تھی پریڑ تو اس کیا اس پکو تم دن ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا تھی گژھو واپس دنیا من کیا تھی نیو تورے کیا اس دمو نہ کی ببین قدم ایمان ول تم نیرن تیز تم نیرن یم گژھن انہِ گٹہِ منٛز مبتلا اللہ تعالیٰ دِن تٔمِس نجات ییٚلہِ اللہ تعالیٰ بوزنایہِ قرآن پاک بس مست گژھن سٲری کیٛاہ اس لیے فرمو قرآن پاک چھُ خۄداے سُنٛد کلام یہِ ہیٚکہِ نہٕ زانٛہہ ختم گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تَمِکۍ حقوٗق کٔرِکھ بیان 5 کٔژ عظمت محبت کیٛاہ کمیُک یِتھ پٲٹھۍ پروردگار سُنٛد محبت گژھِ آسُن تِتھٕے کٔٹھۍ گژھِ نہٕ کلامُک محبت اطاعت کیا امی مطابق گزارن زندگی تلاوت ما صحت تلاوت امیش تلاوت تش کرن قرآن پاک حق پوزن گو اشاعت کیا پن بچ پڑھنا پن ہمسائے بچ پڑھنا محلس مکتب قائم تلاوت ما صحت